I pozdrav svima ljudi, evo nas će jedan gameplay, danas ćemo igrati Outlast. Idemo na new game, ja sam samo bio probao igru da vidim kakva je i imat ću ja mislim 30 FPS-a, ali to samo ako budem igrao na very low. Tako da ako je grafika malo čudna, izvinite zbog toga. Inače Outlast snimam zato što nisam još skinuo vol, jer drugo treba da mi se skida. Sad izlazimo. Inače znam da su skoro svi YouTuber snimali ovo, ali nema veze. Kako se ovo... Nikako da se setim kako se zooma. Super, idemo u kuću strave. Kaže, pritisni tab i šta ovdje dokumenta. Dobro, to znam. Notes, nemam ništa. I pritisni N. Dobro, i J. Klikni levi. Dobro. Ja mislim da se je, na shift je trčanje. Cemetery. Ovdje ne možemo. Ništa onda. Možemo vam. Slučajno kliknuh blok. Ne možemo. Malo se ovaj zadihao. Sad ovdje kaže citrona. Dobro. Mislim da tamo treba da idemo, ali... Ništa. Ništa, onda idemo vamo. Kaže mouse scroll. Super. Je, znao sam da treba gore idemo. Kud sad vamo? Pa da, space, jump. Oh shit. Dobro.
Šta sad? Jebem te ust. Ajmo dalje. Da vidim šta ovdje ima. Je baterija. Inače ja sam samo igrao do ovdje. I uplašio sam se tamo kad je bilo ono za svetlo. Gledao sam nekih klipova, ali nisam toliko daleko. Šta je ovdje? Dobro. Ništa. Ajmo dalje. Jao, bože. Isus. Bože. O, Isus. Gdje sad? Wow. Tamo očigledno ne trebamo. What the fuck? Ajajaj. Daj, brat, sve je zaključano. O, jebo se. Oj. Uff. Ajoj. Prestani muziku, molim te. Isus. Ja, baš. Ama beš. Au. They killed us. Got out. The variants. You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors from security control. You have to get the fuck out of this terrible place. What the fuck? Šta je ovo? O, Isus. Ah, shit. Sad će ovaj baja da nam iskuće odavde. Neću ja to da otvaram. Little pig. What the fuck? Ajoj.
Ko je sad ovo? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. O, Isuse. O, Bože. Kaže, new objekt. Kaže, objekt tab. Opet documents. Nije. Je, ovdje. Dobro. Znači, mi trebamo sada da... Čekaj, šta ovdje ima? Dobro. Ajmo vam. Ne može. Ona je tamo živ. Jebeti svec. Ajoj. Dole se meni ne ide. Ja će biti baš zajebano. Kad bi ja mogao napolje. Šta je ovo? Lovi mi je baterija. Ne sam puno da se zajebavam. Vidi, voda može. Šta se ovdje? Ujebem ti sebe. Ajmo. Jo, eno ga. Kako sad? O, Isuse. What the fuck? Jao, sjećam se ovoga, sjećam se u jednom klipu. I valjda zure, ne znam nije ovo šta. Šta je ovaj? Ovdje nešto treba, samo da se ne sjećam šta. Neka... ova vizit kartica nam treba. Sad ćemo vidjeti gdje treba. Kaže tab, novi objekat. Aha. Treba da otvorimo vrata, pa da.
Šta je njemu? Ovo je potpuno normalno. Nice. Jao, mislim da znam što cijelo bude. Znam. Ovo je vjerovatno nešto će se desiti. O, znam. Što treba? Maš. Jebot. O, Isuse Hriste. Gdje nam ovaj ključ treba, ne kontam. Da nije možda ovdje. Jok. Ne. Ojs. Oh. Witness. Ja. What the fuck? Šta se ovdje dešava? Znači ne znam priču cijelu, znam samo da smo mi došli u neku ludaru. Pa mi smo veća budala od njih. Ovdje. Super. Šta sad? Gdje si prijatelju? Vidi kompjuter. Ne. Jao, znam. Treba ćemo da se sakrijemo. Ja mi da ovdje treba nešto. Pokazuje mi na tastaturu. Da vidim. O, ne, beži. Znam šta ovdje ide, znam. Evo ga. Oh shit. O bože. Ao, šta sad će on tu stojati? Beži bre. Dobro je, odlazi. I ništa, onda ovdje da završimo klip. I ljudi moji, to je bilo to. Hvala što ste gledali ovaj video. Lajkujte, šerujte, subscribeujte. I do sljedećeg videa vidimo se. I preporučujem vam, nemojte igrati ovu igricu.